nau mai ki whakamiere. Kia ora rā koutou katoa. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our weekly podcast where we share reo Māori translations of stories. This week's Paki Poto is Te Komekome a te Pīkake by Aesop. Our kupu hou in this episode is Komekome. It's another kupu for amu, and it means to bicker, to squabble, or complain. If you like these little kōrero e te reo that are relevant to the Paki Waitara, we'd love to hear from you. Let us know on Instagram or Patreon if you're keen to hear more. For now though, e noho mai nā, whakarongo mai. Te komekome a te pīkake, nā Aesop. I komekome te pīkake ki a hera. Arā, hei tāna, ka katakata te katoa i tōna reo. He oti, he tī ori nō te reo o te tūi, e reka nei te marea. Nā te pukuriri o hera i te huhua kore o ngā kōrero a tana tino manu, ka pēnei ia. E te manu pū hai, hei tāku, ka hore he hua o tō amu. E kanapa mai nā i tō kaki ngā tai katoa o te kahukura. Me te aha nō ko tō whiore roa, anō he pui aki. Ka hore he kararehe i tēnei ao nō nā katoa ngā hua pai. E tere ana te kāhu, e kaha ana te ikara, he pū kōrero te kāka, he matakite te pīwaiwaka, ā, he reo rōreka tō te tūi. Kāti, ko te rahinga me te rerehua hei hua mōu. Kāti tō amu, kei tangohia ēnei taonga i a koe. Ko te kiko te kōrero, me noho ko te nanea, hei iho o te harikoa. The Peacock's Complaint by Aesop. The peacock complained to Juno that while everyone laughed at his voice, an insignificant creature like the nightingale had a note that delighted all listeners. Juno, angry with the unreasonableness of her favourite bird, scolded him in the following terms. "Envious bird that you are, I am sure you have no cause to complain. On your neck shine all the colours of the rainbow, and your extended tail gleams like a mass of gems. No living being has every good thing to its own share. The falcon is endowed with swiftness, the eagle, strength, the parrot, speech, the raven, the gift of augury, and the nightingale, a melodious note, while you have both size and beauty. Cease then to complain, or the gifts you have shall be taken away." The moral being, contentment should be the source of every joy. Tēnā rawa atu koe I whakarongo mai. Thank you so much for listening to Whakamiere. Join us next week for a new episode, and if you like the kaupapa, please consider supporting us on Patreon. It's thanks to our patrons that we're able to keep the podcast ad-free. If you can't afford to support, kei te pai hoki tēnā. A like and a review go a long way. If you have friends and whānau who might like the podcast, please feel free to share it with them as well. Check out Patreon for all the kōrero about subscriptions and how to join our whānau whakamiere. You can also find us on Instagram. In the meantime, ko Taurapa, e mihi nui ana hei a koe nei e hoa mai.